Katba dangya kisngi banjan shaka election arhajar arpolai ka United Democratic Party kelanang klain haribhoi district daga jingwan penyeso kiri rangba kibala rangba pha haga kamsan hima sima kiba kentup yuba RB Shadap Presiden keribhoi dorbar baru badairu Presiden barim jongka UCPF uba rangken sai makado CEM baru chairman barim jongka KHADC baru badairu advisor jongka ribhoi dorbar uba CBCM CEM barim ka KHADC baru badairu advisor barim jongka parti NPP nongpo constituency bat kiwei pat kinong yelam na kiwei pat ki parti kiba penyeso syaka parti UDP ban kersan haka election arhajar arpolai Hagani ka jingalang lawan man pediang sobhai kita kiri rangba do presiden berangba ka seng UDP uba medba lingdo uba dairu lampang ka ying dorbar thawain uba Pius Marwen MLA ka Ranikor constituency uba Balajir Rani MDC ka Nongpo constituency bat kiwei pat kiri rangba bat kinong yelam jong kiwei pat ki parti Habakran pediang ikidukhat batmai ka parti uba medba lingdo ulapan pau ka jingkemen ka bakrau halor ka ni ka jingrai rangba jong kini kinong yelam ban penyeso bat ka parti UDP. Hawawan mentarasi balisaki bat ban pediang burong UDP iparok nalo kinong yelam kilidar belajar ni berawaiut bat mamfi iwiraka Jumain की political party की वफेर है युवाने स्कैम हलोर एजिन प्रखात रामबा एजिन प्रखात कबडन ये एजिन के क्लेशिम ये कराय बानुआन बा जॉइन सका पार्टी की कमले बा कमलों का बसों ये किन्होंने मकीला ban join ba berenci da boy da party serbu da party gamis kam bagalong limba kecil perkhat ke bajenio kecil perkhat ke bamayan ba kecil perkhat ke balong rangba sisi kabalong ni ka dikit kli kumao ba bilasim adong le ukur ban join no syaka party Ibu persang naga yang jungi kapal ini. Balik yang kapal pilihannya di nongyam kibat semai kawan berjoy sekapal ini. Nagwa ban percaya ni bagi balok bagi nongi kamu juga parti ini berada balok sekata kimde bandar dengan sungguh kebawah. Banyak ni ino. Ni jendak no dari ni kedai no yaki nak parti. Kejuan ban pilihan yaki no yang kita semai jaga parti kalau banda berkain susu ya parti. Mentang ni lontar perangkap kia lagi, mereka ada jaga pra general election ni lontar mereka kia. Ni sudah kok babilos hijau ni apa election. Nariko. Bayu Crimson Ijo yang kaya election na bomo plan. Niyo plus sa akin. Kaya sila ganun kaya election tama kaya seat ito PDP. Na president ng bato ko dito daw ko. Ide ugamali na kasila konsus. Na so doon kita kandidate ko bakit ito kaya ito Bagi election na akan perform. Kalau bisa rekam, right? Yang unlimited, unlimited. Dan we perlu nak we konsumsi bom. Ngilu kita unlimited yo. Tambah buat di mana? Alright. Kita buat ikan ini di biru. Iba biar iba nak mo tambah hindi mansira sa korban. Kali kamu sensar kadar, kali kamu kabangin hap para pagkasya dasir sobilisin. Kami kamu yang lain, kami kamu kabangin suya yad dan terbit ikibai ba, hamtam benda suara
koi election sibol itu kami terima di Pak. Bagai tinggal ini Pak, kapan mulai? Saya mulai soal mau sekali. Ini Pak. Inilah kami di dalam kiban dari balok sansna. Inilah kami di dalam kiban ini Pak balok sansna. Inilah kami di dalam kiban berkat ya kalau menanya bocor, ya kalau menanya bocor. So kapatid kapor menjadi bus election, kanina ang kapor mangiwan man organize kapatid itu. Hari